Yes, igitondo cyiza nshuti z'akadasohoka za Rwanda Motion News nk'uko twiyemeje kubagezaho amakuru ya politike diplomasi ku bikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Reka mbanereho gushimira wowe udukurikiranye, waba uri ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Afurika, by'umwihariko abavandimwe bacu bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi ndetse Uganda, Kenya, Tanzania, muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mboneraho kubashimira nanabifuriza kugubwa neza mu mirimo mugiye murimo igiye itandukanye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo hongeye kumvikana imirwano ikomeye cyane, imirwano yongeye kumvikanamo kurasana gukomeye cyane, aho umutwe wa M23 udasiba gushinza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abambari bazo kugaba ibitero mu bice bituwemo n'abaturage. Nyamara amakuru agenda ashyirwa ahagaragara nuko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 iyo zirimo ziraraswa bikomeye cyane, zitangaza ko igisirikare cya Kongo FARDC cyateye ibisasu mu bice bituwemo n'abaturage. Tubibutse ko ku munsi w'ejo aribwo twabagejejeho amakuru tukababwira ukuntu indege z'ingabo z'umuryango w'abibumbye, indege z'ingabo za MONUSCO arizo zirimo zirifashishwa mu gutunda abasirikare baguye ku rugamba n'abakomeretse. Ni nyuma y'imirwano yatangiye kuwa gatandatu ushize, ubwo igisirikare cya Kongo FARDC cyagabaga ibitero bitandukanye, by'umwihariko n'imirwano yumvikanye mu gace ka Ishasha mu kibaya cya Kibumba. Niho humvikanye imirwano ikomeye cyane, aho FARDC yahapfushirije abasirikare benshi ndetse na M23, by'umwihariko ngo ingabo z'u Burundi zikomeje gushira uko bwije nuko bukeye. Amatangazo arimo aragenda atangwa mu gihugu cy'u Burundi, imiborogo n'agahinda irimo kumvikana kuri ubutaka bw'u Burundi. By'umwihariko abaturage barasaba Perezida Ndayishimiye Evariste kongera kugaragaza impamvu bwite ikomeje gutuma hari abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfira mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye gushyira u Rwanda mu majwi, anarushinja gucumbikira no gukorana byeruye n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Si ubwa mbere Perezida Tshisekedi atangaje ibingibi, dore ko n'impuguke z'umuryango w'abibumbye za Loni ndetse n'iz'umuryango w'abibumbye za UN ziherutse gushinja u Rwanda gushyigikira no gukorana byeruye n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken aherutse gusaba u Rwanda gukura ingabo zabo bafite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba na bwangu. Ndetse u Rwanda ntirwahwemye guhakana runagaragaza ko nta nkunga n'imwe ruha umutwe wa M23, ahubwo Kongo kariyo igomba gutana burundu n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zigizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside. Ibi byemejwe neza ko Perezida Tshisekedi yeruye akavuga ko agomba kugirana ibiganiro na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo barebe hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ukuntu cyakemuka. Ndetse ibi bikaba bibaye nyuma y'uko ibihugu bikomeye cyane byatangiye gusaba Perezida Tshisekedi kugirana ibiganiro na M23, by'umwihariko ya nama ikomeye cyane yahuje abakuru b'ibihugu bafite ingabo ku butaka bwa Kongo. Inama yabaye guhera ku itariki 25, ubwo abakuru b'ibihugu bari bahuriye mu muhango wo gusezera Perezida wa Namibia Dr. Higwe Gaibo watabarutse ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Abakuru b'ibihugu barimo Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Perezida wa Malawi, Perezida wa Angola João Lourenço, Perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste, Perezida Felix Antoine Tshisekedi bahurije ku cyita rusange cy'uko bose bafite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, bemeye ko intambara ikomeye cyane ndetse intambara irimo irarushaho kugwamo abatari bakeya, by'umwihariko ingabo zaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Amakuru yizewe, amakuru duvana neza ku kibuga cy'imirwano nuko ingabo za Tanzania
kwerura zikavuga ko zitagomba kujya imbere ku irasaniro ngo zizajya zikoresha ibisasu. None ubu ngubu harimo kutumvikana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za Tanzania ndetse n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko atari ubwa mbere ibi bivuzwe, kuko ingabo za Tanzania zakomeje kugenda zikoresha misile zo mu ntera zirasa mu ntera ndende zo mu bwoko bwa BM122, dore ko igisirikare cya Kongo FARDC kirimo gushinja izi ngabo za Tanzania gutinya urugamba, ngo kuko iyo bavuze kujya kurasana imbonankubone na M23 batinya, ndetse FARDC igakomeza kugaragaza ko n'ubundi zimwe muri izi ngabo zaje ku butaka bwa Kongo nta kintu zibamariye, n'ubundi zikwiye kuva kuri ubu butaka zigasubira mu bihugu zagiye ziturukamo. Ni ibitangajwe nyuma y'uko imirwano ikomeye cyane yaramukiye mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Ni mu rukerera rwo kuri uyu wa kane, ni muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko mu gace ka Ishasha urimo uramanuka mu gace ka Bukavu mu burasirazuba bwa Kongo, haramukiye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M na FARDC irimo irafashwa na Wazalendo. Iyi mirwano ikaba yatangiye ahagana mu masaha ya saa 11 za mu gitondo, aho ingabo za Kongo FARDC nabo bafatanya bongeye kurasa ibisasu biremereye, by'umwihariko ni imirwano yabereye mu duce twagenzurwaga n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, dore ko bivuga ko habyutse haterwa ibisasu biremereye nk'uko bisanzwe, ndetse abaturage benshi bakaba bahunze nk'uko birimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho barimo guhunga batakamba basaba imiryango mpuzamahanga kubarengera, kuko ngo ibirimo kubabaho n'amateka akomeye cyane. By'umwihariko barasaba imiryango mpuzamahanga, by'umwihariko nka HCR irengera impunzi cyangwa se irengera uburenganzira bwa muntu, ko yatabara igahosha iyi ntambara irimo irumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa inyeshyamba z'umutwe wa M23 zashyize ahagaragara, by'umwihariko Lawrence Kanyuka akomeza amenyesha imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango y'abatabazi ko ibitero bikomeje kwibasira abaturage n'abasivile n'ingo zabo, ndetse Kinshasa bakabikora babizi, bakabikora bashaka kwica ndetse no gusahura imitungo igiye itandukanye ya bamwe muri aba baturage. Ku mashusho ndetse n'amavideo yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza by'umwihariko mu gace ka Kibumba hari inzu zisaga 3000 zitagituwemo n'abaturage bahunze, bitewe ahanini n'iyi mirwano ikomeje kugenda irushaho gufata intera ikomeye cyane. Grupama ya Mufonyi werekeza mu gace ka Shanga ku muhanda wa Sake, nta muturage n'umwe ukihatuye, bavuye mu byabo barimo baragenda binjira mu mujyi wa Goma, abandi bahagaze ku mupaka uhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, biteguye ko isaha ku isaha urusaku rw'imbunda rwavuga bahita bahungira mu Rwanda, ngo kuko niho honyine bizeye umutekano wabo.